Tasadam Selin kum Lizen tabang lam ka College DTS Discipleship Theological Seminary muna kagasimin Tasadam Selin in lam 2025 in kahong kiletan 21 agad sa 25 kahong kilehin kanu ko dam selaka kimutuin tunia grace ang kala niya helfo ay ngay luwa ay pihon cho he tay ka hinsu ha ang lai tahiin kanun sa agat lai tahi punjang hizani ay ngay luwa nulapa ay lapi lapu ulan naw ay piho cho hiin chule nemen to ha nemen to kana laro nemen to sa basa ito laro ito khadu laro na to pala che pa cha he na chulo ne jo kana hete heji nemen to ele campus life hoster award na campus life award ka channa hi in abana chi pa abana so ani na hele hele preaching de hajan hele preaching award ka channa hi in ani na ke nin chi hey follow HJ kitla loite hon a present lom goal cheng group ninna kaloite hon a present hi in abana chisoi kita HJ le DTS Discipleship Theological Seminary memento a simpo cho hi abana HJ hi ala certificate hi in abana HJ le certificate ho hi in aban chele loite ho to best khat ka hi na 2000 ka kaya ko na BTS 1 2 3 kaloi changkom pi ho na ai present chele ke ho group mina chi hi kana yo hi in chele 2025 ka roommate ho hi chi hi ai present hi chlaya pun ai pi hoi pun hi zan ham ti le pun ho chu le so na pun hi nga hi na badino su jana pun nga pure bana khon ni yong he present kino chang he le chang so na le ka bu an ta he dam sela ka thun na ba na kanun jong ke chunga ke pa thu sainun na nei hi ya chama hi sen te kusung le inya dal ha na kum dia he tan tu ni ina hu kun dam sela nu bai kun du ka ti pa in pa ne kanu cho hana ti pa na kan thung hane kan thung ne tunia ta sadam selen kanu to ai ta kan ki mukha hun talo kum jong kum lilang an chi ta kum lilang an chi tan hin la kum ya hin ta sadam selen ka ki mu to thoni na hi le pathi ka thang ba na hi tuni pa ko na hin kanu to num ta ka hung pan kon de ta chan chu inte na pa kan tha se ta kati pa kana hung thung tu ne ka cha pa de ta ka cha pa kan na ka nge nge la chan chu